Siklod tamo po. Kinlagyo ni Gipam po ning anak po ni Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Panalangin laban king Omicron variant. O malugod ming igpa, king pamikatawan ng tao ni bugtong mong anak. Ipagana kamo kaya kami, ing aber ako. Ingya kami magdili-dili, aber ako. Iti impang mula ning kaya kaming sika ng lubat tepangan. Ing ena kami dapat tumakot, aber ako. Ban pakayanan ning pusan mi kimbye, lalo na king panahon, kami po may akapibangon king kabiyayan. Pauli ning pandemyang dintang. Ngening makaambang niya naman mikalat, kimbayo ng lupang anting Omicron. Aber ako. Karintaong walang sawang sasaw pat lilingap, kareng miriritkan. Lalo na rin kaya kaming frontliners, king pangkalusugan at aliwaming pamangailangan. Panamdaman mi sana ing aber ako, king kooperasyon at pamakisan metong ding kaya kaldan, lalo na king pamagbakuna, king pamanupad ka rin tuntunan kaingatan at biya pamanalangin. Adwan miti kin lagyo ng Jesus, Diyos at tubusal mi kaya bemi. Amen. Birhen de los Remedios, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Kilagyo ni Pampo ning anak po Diyos Espiritu Santo. Amen. Maya pa sisilim po kaya katamungan, Miyerkules, ning kadwa ng Domingo, ning Kwaresma. Pakiabi tala po king banalamisa ring makatuking intensyones. Para king kapasalamatan daring makatuki, Father Kenneth Alde, king kayang 11 sacerdotal anniversary, Lito and Lori Sapanta, Marlon, Joyce and Ira Takdol. Para king kapasalamatan king aldoning kebaitan daring makatuki, Doktora Einel Bautista Dizon, Doktora Ria Estregan, J. Redondo Roque, Arsenia Palo Malyari, Axel Rason, Teresita Sayag, Elisa Montemayor, Anita Martin, Maylene Morillo Rugayan, para king personal akayadwanan daring makatuki, Mario de la Cruz, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Marinel Cabrera, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sara Gocuenco, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Alvin Ezekiel Dorps Bostos, Joanne Lacson, Levi Martin Mendoza, Christine Ann Mendoza, Basilica Binuya Quesada, Angelo Quizon, Alevia Mendoza, Patria Fe Santos, Edith Esquera, Oriaje Yuna Soto, Albert Songko, Ellen Buan Perez, Rebecca Gans, Lani Pineda Reyes, Generato Basilio, Marlon Tuason, Maria Socorro Ronquillo, Claudita Tolentino, Remedio Gonzales, Suzette Reyes, Joanne Pamela Nang Sison, Luzon Ocampo, Edel Umlas, Sonia Madlambayan Agabon, Cyril Blue Galvez, Zenaida Quiason, Gloria Panlillo, Jennifer Manarang Canlas, Eller Vitug, Ernesto Dizon,
Aday hanggang kakaluguran at kamaga na kamasakit. Para kay ngalang hanggang kapainawan din kapatad tamong miyango na biye. Lucille Ray Rivera. Milagros Sandico king kayang first year death anniversary. Nancy Cortez Caño. Raymunda Carlos king kayang death anniversary. Dominic Jan Romero. Milagros Salonga, Christopher Glenn Binuya Quizon, Francisca Medina Sunglao, Paulina Magtoto, Anita Maniti, Jose Vargas, Johanna Carmona, Jenemino and Assumption Umlas, Pacifico Gonzalez Jr., Loretta de la Cruz Villegas, Luciana Olalia, Faustina Santa Maria Jr., Renato de Lara, Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Eller Tamtangco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Ricey Taylor, at ding sa talakad tamo po at ikanta tayo indalit a pamuklat. Kilagyon ng igpang paninganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. maya pa sisirim po. Maya pasisilim po among. Makiramdam tamo king amano ning Diyos, makiramdam tamo king kayang payabot kaya katamo. Karing panahon, eta naman talaga makiramdam, kabut tamo mo sasabi, kabut tamo papasyag king katang isipan. So panakatasan na ning kaya katamong misa. Pakiramdaman tayong kaburian ng Diyos, himbiya tamo. At karing panahon may kasala tamo dinaniti, mayatang kapatawaran, king kaya katang igpa. Itangan po, Magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapu ko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. king Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, at king karikatang kasalanan, patawaran na katamo, himbiya lang hangga. Amen. Isipan tala po rin kaya katamong panalangin, isipan tala rin kaya katang intensyon, king kaya katang misa. O paming mayupaya, ituro mo kaming mibiye-biye, tapat at mayap. Pasignangan mo kay Luke, kapamilata ning kaya kang pamanantabe, at yatad mo kami king biye nga langanga.
Itiadwan mi kapamlatan ng ginuming Kristo ang anak mo at mambibiyat magari ka manituan ng banal na Espiritu, metumuking panga Diyos, manggapan kingalanganga. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Ding tao Huda at ding memalen ning Jerusalem, ngara. Tara, gawa tamong kapanyiran, laban kang Jeremias. Atin namang pari at turo kaya katamo, ating lalaking biyasa, amunye payo kaya katamo, at propetang manaral, king amano na ning Diyos. Tara, idalom tayo at tuknang tanang makiramdam, king sasabyan na. Inya nga kung menalangin. Ginoo, pakiramdaman mo sana ing sasabyan ko, at pakiramdaman mo sana ing sasabyan da ring kalaban ko tungkol kanako. Ing mayap wari, ing ablas, ning mayap, ginawa na lang kulkul para kanako, ban karin kumanabo. Ganakan mo sana, nung makanano kung linapit keka, at migsalita, para karela, ban mula arapan, king kekang mua. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, uli ning lugod mong kupas o Ginoo, iligtas mo ko. Uli ning lugod mong kupas, o Ginoo, iligtas mo ko. Iligtas mo ko, king inumang dang silo kanako. Uling ika, ing kakong santungan. Karing gamat mo, ipanibala ko ing biya ko. Ika, ing migligtas ka ko Ginoo. O Diyos, tunay kang tapat. Uli ning lugod mong kupas, o Ginoo, iligtas mo ko. Daramdaman ko, ing pisisitsitan da ko. Tatakot ko, nukuman marap. Uling misan metong langan, banbiya ko, karelang patayan. Uli ning lugod mong kupas, o Ginoo, iligtas mo ko. Dapot, kaya kakumanalig, o Ginoo, kakong sasabihan, ika in Diyos ko. Ing biya ko, at siyo karing gamat mo. Iligtas mo ko, karing kalaban ko, at karing lulupig kanako. Uli ning lugod mong kupas, o Ginoo, iligtas mo ko. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Ligaya ka, amano ning Diyos. Ligaya ka, o Ginoong Jesucristo. Mapalad laring misinop king amano, kilob ding pusong mayap at mapaminto. Iti manatili ang gana king mikabunga. O Ginoong Jesucristo. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimuri. pamamasa king maipabalita agpangka San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ita, inyang payukyatya Jerusalem Jesus. Kililwane ring labing adwa, alagad, at peksabihan na kabang lalakad la. Nga nakarela, lawan niyo pagkyata Jerusalem. At karin manabuing anak ng tao, karing gamat, daring pamuntok, daring pari, haring talaturo ning kautusan. At ulan deng mate, at kay bati biede, karing gamat, daring pagano. At
insultuan de at panasakitan de, ipako de king krus at king katlong aldos of diyang miya. Linapit siya kanita kang Isus, sing asawa ng Zebedeo, kaya bedala rin ang adwan ng anak kalalaki. Uling atin niyang buring adwan, dino kuya, king harapan na naning buri mo nga ng kinutang Isus. Nga nang may kibat, ipangako yu po sana king dening adwa kong anak, alalaki, lukluk laking banda yung wanan at kayli, potang miras na kaking pamagari yu. Mo bali nga adwan mo nga nang may kibat Isus. Aring adwan ng aring anak kalalaki. Api batada kaya yung kasakitan na pibatan ko. Opo, api batami, narang may kibat. Wa, yung kasakinan na pibatan ko, pibatan nyo naman, nga ng Isus. Dapat ala ka na ako, yung mamili, nino yung lukluk, king banda kong wanan at banda kong kayli. Deti, para kareta lang pigsadya na ningig pa ko. Inyang dindam na rin nga pulong alagad, mimuala ka rin nga duwang mi kapatad. Inya, pepalapita na lang Isus at nga nakarela, baluyo, king ding mamuntukan ka ring tao, pagano karela, king sasakupan da, pakilala da yung karelang kayo pa yan. Dapat, makanyan kaya kayo, nung ninumang kaya kayo, ing bisang maging mangaral, sukat siyang maging talasuyo daring adwa, ding aliwa at sabla. Ating ninuman bisang mamuntukan, sukat siyang maging talasuyo. Anti mo yung anak ng tao, ay di natangkit tiba suywan, no deban sumuyo, at iyayin na imbiena, ban mayat busla rin dakal. Kaluguran kong kapatading maipabalita ni kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ning igpampo ring anak, panibalil Espiritu. Amen. Makiramdam. Ini po yung tema na ning synodality. Papa tupad ng Santo Papa, karenggang parokya, karenggang pisamban, karenggang organisasyon ni kayatang Santa Iglesia. Makiramdam, the theme of synodality. Ing makiramdam, kailangan niya kikiyatang kasalpantayanan. Uling eta na biyasang makiramdam. Did you notice dayang? Kasabi mo la rin nga nakatilang earphone. Watapak sabihin mo la siyempre, dakadamdaman uling atilang earphone. Mas itandramdaman da sigurong music, kaya iPad, podcast, o kaya di karelang alben, o karelang music, o karelang games, ilan dramdaman da. Nyaburi mo pagsabihan, sikan mo pa yung boses mo medyo gulisa ka pa to get their attention. Makiramdam is really a challenging word today because you have to get their attention. You have to get their time. Potang makiramdam, kailangan kang manahimik. Potang ka makapanahimik, ka pwedeng makapakiramdam. Lako kay papuinin Sorry po, mag-allergy ko po kareng face mask ngayon. Kasi itya po yung araw ko. Potang kailangan mong makiramdam, kailangan mong manahimik. Potang manahimik ka, mo kitang kasasabi, manahimik ka isip. At kailangan kang manahimik, pilubluban. Potang manahimik ka, giyo kung mangmiya atensyon, pansin, kareng dapat diyan ang pansin. Active listening, keenness. Bala mo, ang pamakiramdam mo, pamakiramdam ng balugbog. Kasanting na po ng salitang Kapampangan. Potang sinamdam mong pakiramdam, aliya mo balugbog. Pati pakiramdam ng kaya kang pilubluban. Pati paramdam ng kaya kang katawan. Sabihan ng doktor kaya ka, nandaramdaman mo.
mo sabihin kay doktor yung boses yun po, may muay ka. Sabi what do you feel? Masakit yung atyan mo, maliliw ka, mangalambot ka. Pero mas malalam kanita, itang pakiramdam na rin tao. Malungkot ka, tatakot ka, may nasakit ka, may kakuno ka, mas malalam lang pamakramdam, deti. At kailangan tang makramdam at manahimik to be able to understand what is being said or unsaid without saying it. Nengkay eban kailangan magsalita, ingkeng katahimikan na, ay intindihan mo sana, imburi na sabihin. Potang malalam na pamakilala rin may asawa, potang malalam na pamakilala rin may kakaluguran, daman kailang sabihin keng katahimikan daw, magsalita lang malinaw. Makanyan yung kailangan tamo sana king Diyos. In our gospel today, Jesus talks about His coming suffering in Jerusalem. Sabihan na datang panahon, bagsak ka rin gamad da, ring deng mangatas sa pari at kareng skribat, kareng tagal turuning batas, Jesus. Parusande, panasakitan de, ipako de keng krus. Mateo. O ito po yung sasabihan, it's very sentimental, very important. Malapit na akong mate. Pero nano po yung pakibat na rin yung taga Kayabena. Imana rin di kapatada si Zebedeo, anak ng Zebedeo, ng asawa ng Zebedeo, the mother of James and John. Nano po yung pakibat na, pwede po po tangatsun ako king kaya kayong kayarian, ingka na akong anak, lalaki, paluklukan nyo kayong wanan at kayle. They were concerned about their position. Balada Jesus kalupad rin tatagal presidente, pon tatagal mayor, o tatagal gobernador. Balada, Jesus tatagal niyang posisyon. Kaya tiking yato. Pag sabi no rin anak na, iposisyon na lang wanan na po kanang kamay, ang po pangkaili. Makalungkot po magsalita Jesus tungkol kayang kamatayan, kasakitan. Ini namang ima, po rin anak na, pisabyan da, yung karelang tataltal, itang karelang posisyon, itang karelang sarili. Makanyan mo naman karelang kayabe ng apulong disipulos, niya nga baludang magsabi la kayong wanat kali, mimuala ka rin nga dua, bakit? Interesado la naman kasigit ang posisyon na ito. In fact, in another gospel, they were discussing about who is the greatest among them. Elaman makramdam kang Jesus. Elaman makramdam king Gino. Kalino ng sasabihan, linub keni, linuwal keta, o kaya man linub keng karelang balubog, lalo na man linub keng karelang pilubluban. Neng kaya kailangan tamong manahimik. Yung pamanahimik tamo, mas malalam yung pamagsalita ng pamakramdam. Neng kaya edakatayin tindihan at manahimik tamo, kasi bisa tang makramdam. Burita mong intindihan na talaga yung burida sabihan. Etamo mo sasabi, etamo mo mipapasyag kaya katang isipan daramdaman ngeni. Nunay makiramdam tamo, makanya niya po yung synodality. Makiramdam manibatan kaya katang puso to listen with our heart, not only with our mind. Kaya di po kaya katang parokya, mapila na lamang din grupong ikatming magsalita. Yung synodality po, anya kasimple. At inyan dita kapanalangin, gospel reading, quiet reflection, and then prayer. Kaya ba't magsalita po yung arsobispo, kay video? Ba't magsalita lareta seminarista about synodality? Kaya ba't ating questions, makibat la po retang ikadda. Igami po ako, den facilitator, kaya man po magsalita. Itang buong magit metong oras sa ito, makiramdam kami mo po. Kaya ako rin kayo, I take notes. Pero ako man po makibat. Kahit kung isipan, bisa ako makibat, pero ako po makibat. Po kayabe ito. Man kayabe ang dapat kang makibat. Dapat kang makiramdam. Bakit po? Kaya kailang bata ni kaya pang Kristiyano, pang Katoliko, igaming pari, panay kang sasabi.
Obligasyon mi po yung mami homilia, reflection. Potang may reflection yung pari, katamad na. Emig sadyo, mamalagway pader. Pero kining synodality, mag-enjoy ko po. Bakit? Kung man kailangan magsadya, kung man kailangan mamasa, kung man kailangan sumulat, yung gagawan ko mo po, makiramdam ko. Kaswelo po. Kaswelong makiramdam. Kanyaman yung makiramdam. Bali po, bakit? Potang makiramdam ka, mababiyasa ka. Potang makiramdam ka, may bubuklat ka isip at pilubluban. Yung kay bisa ka makibat, pero magramdam ka mo. At potang makiramdam ka, bala mo, mababiyasa ka. May tuturuanan ka. At king panahon na iti, yang kailangan tamo iti. It is very gracious. We need it. No need for answering. No need to discuss. No other activity, just to be quiet and to be listen. And to be able to listen. We need this. Listening and being aware of other realities that we never knew before. Potang makiramdam ka ng kahit ika ngakakit, manakakit dati kasi manaral kung manaral. Siguro mamasa ako libro, pero aliwa mo rin potang makiramdam ka. Kikiyatang parokya, sigurong yang yarining synodality, isundo kung makiramdam kay katam. Bantang balo mga nano tayo suyuan ng balang metong. There's no need to respond immediately. Nang kaisipan mo, gawa ta ng pakibatan ko na yan. I need to respond immediately. Siguro gawa na akong project, makibat ta na. You only have to absorb it. Let it sink. Learn to be quiet and to listen. Bakanita yung kaburihan ng Diyos, yung sasabihan na kay katamo, maging malinoy. Then daw ko pong alimbawa na yan. Minsan po makiramdam ko king kaya katamong synodality session. Sabihan na nita mig salita, ako na po sabihan na ano yung grupo. Kami po, simple kami mong tao. O nang kaya, kami po ay intindihan ng kaya katamong misa. Kami po ay intindihan ng kaya katamong pangadi. Manaintindihan ng kaya katamong liturya. Marinaming sabihan, o nang kaya po may garalan. Kaya ba't may guilty ko po? Wala mo tang may tarak ko kaya puso ko. Ita mo siguro sisimba aldoldo sa neta mo. Pero neta nga sa neta sisimba. Dali man naintindihan salitang liturhiya. Dali man naintindihan ng salitang adviento. O yung kaya katamong panahon ngayon, panahonan ng kwaresma. Simple lang tao. Nga siguro nung magmisa ka resityo, daman naintindihan. O nang kaya pa mo, anak, kapaninglis, sorry. Nang kaya pa mo, teacher ko, nang kaya bala, tuturo ko. Balang po, mituran ko. Manahimik ko mo po. At sana patawaran niyo po nung sakaling kaya na akong pamagsalita, kaya katang pamagmisa, kaya daman naintindihan din, kaya katamong kaparokya. Then po sisimbang online, ako po mimuha muna ang anak ko. Potang Webis, mamuna ako niyan, uling biyernes, pagmisa ko la po rin kaya tang sityo. For more than 2 years, I've been celebrating Mass here, online. Maybe by this time, I feel already be safe. Kalupan ng gawata mo last Friday. Tuloy tayo po yung tang Station of the Cross in all the different chapels. Kaya ba't ka rin magmisa ko? Mag-online kami rin po, but we will just use a cellphone. At mas pagsabyan ko at pagramdaman. Yung kaya katang parokya. Hindi kaya katamong kayabe, kimbaryo. Hindi kaya kayabe tamong kaya kasalpandayan. You are my primary mission. Our community. Hindi kaya katang kabaryo, kaya katang kaparokya. Salamat po kareng magisimba online. Agad na kayo naman po. Nung makalwal na ko kareng pisambanyo. Sorry po, nung makalwal na ko kareng balayo. Muntakay po kareng pisambanyo. Makiramdam kayo. At mikasan metong king komunidad ng Diyos. King kaya kayong malapit na pisamban at parokya. Iti po yung kaya katang may pabalita. Makiramdam tamo. King kaya katang puso. Makiramdam tamo. Manahimik tamo. Potang kailangan. Kilagyo ng igpang po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Kalugurang malalangin tamo king Ginu.
Ban iparalana kay katamo ing espiritu ning kasuywan. Nga tangan pong malalangin Ginoo iturumok kay kami ing tunay ng ulaga ning kasuywan. Itangan po. Ginoo, iturumo kaya kami intune ng ulaga ning kasuywan. Para ka rin susuyo kin Santa Iglesia, mitmong kababandasanang iyalok ing karelang kasuyuan, karing kapararang Kristiyano, at naman mabilang antiwaring Panginwan la, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo iturumok kay kami ing tunay ng ulaga ning kasuywan. Para ka rin magobra king gobyerno, kapilan man, era sana gagamitan ing karelang posisyon, para king sarili rang kapakanan at panyulong, nune para king ikakayap ning balen, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo iturumok kay kami ing tunay ng ulaga ning kasuywan. Para ka rin sablang ating Panginwan, mi katulala sana kang Kristo, apepay lalam king kayang sarili, karing mga lating Panginwan ning kayang panahon. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo iturumok kay kami ing tunay ng ulaga ning kasuywan. Para kaya katangan, baywano sana ning Ginoo, rin kaya katang kaisipan, at patalastas na kaya katamong, ban maging maragul kailangan tang maging talasuyo, ban maging mumunang kailangan tang maging alipan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo iturumok kay kami ing tunay ng ulaga ning kasuywan. Ngeni po, adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Igpa, impa magsilbi mi kaya ka at karing kaparaming tao, yang maging pamagari kaya bemo. Sopan mo kaya sanang tuki king turu at alimbawa ng Yesus sa enak mo, amagari kang bemo ning banal na espiritu, meto mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Talakad tamo. Malalan kayo kapatad, bandi ating kayatang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang may payang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa O Iglesia. igpaming miglalang tanggapan may iting sakripisyo at kapamilatan ng iting banal na paminibayan regalo. Itimawa mo kami king kasalanan, ama nalipan kaya kami. Itiadwan may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ning Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka Yak antimuri. na yoreng puso yun. Makayat nano, king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati at numan ka rin no igpa. Diyos nga langang at lubos mayupaya. King kaya kang kapibabatan, king kasakitan. Sasaupan mo kami mikatetagan. Sumupil king kaya kaming kayungyungan. King pamag tulad mi king kaluguran mong anak, migpakasakit para kay kami. Ikatula mi sanang kapibabatan at parangalan ing kayapan mi, kapamlatan ng Jesucristo ang ginumit. Ulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel karin banwa, daralit mi kaya ang ligaya, makyabe, kingalang tuknang ng pamamaya kapurian kaya ka,
at gamingan kakanta. Banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mit mo imanwa, ating Labot dekang ligaya, Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Muaning daratang, kinlagyuin Ginoo. Hosana, Hosana, King kakatas, Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Uninita pagparalampumi, pabanalan mo sa narating ngayon king Espiritu mo. Ban para kay kami, marialang katawan at daya, ning ginuming Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan. Kingwaning tinapit pepa salamat siya keka. Piraso ne, at binyene karinggayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanaong katawan na midaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya. Ing daya, nimbayo talanganggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao ban kanita, mipatawaran la rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigagan na kan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasal pantayanan. I Cristo meteo, I Cristo mebieyo, I Cristo mabieyo at datang yapo. Inyang eni gaganakan mi o ikpaing kamatayan, pamanyubli ng mebe ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapin ng biat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal na Espiritu. Ganakan me o ikpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kaya kami Santo Papa, Florentino, kaya kami Arsobispo, ding sablang pari, at hanggang malugod susuyot magob at sasaw, king kaya kaming kasal pantayanan, lalong-lalo na ring magob at sasaw, king kaya kaming parokya, kaya ti king Banala Cruz. Ganakan mula naman din kapatad ming pepay naon at manenayang subling me, ading sablang mea ngu abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indo ning Diyos, San Jose kayong esposo. Ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu kagum ning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Tiro na katang malalangin, Jesus, abe-abe tamong mga di, king panalangin, likwa na kay katamo.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapepan kin panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya ang pakalulu, para ti kayo mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at iligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Jesucristo, sinabi, karing kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nung nailawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo po ang milugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ing ginuyang manatili sana kaya kayo. At kaya ka, antimuri. Pasyagta po, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kordero nin Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibiyem mo kaya kami kapayapan. Nyo'y kordero ni Diyos, ni Jesus, sa milalako, king kasalanan na ninyato, nuwan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapot, yagkas niya yung amano mo, kumayap na ako. Dapat ay espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ko king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may gitkin sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka tanggap Katawan king ng Kristo. sakramento. Umaya ka mo man Katawan ng espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin. At pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. Emo sana ipaintulot kapilan man. Ing mikawani ko kaya ka. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ingew Kristiyang babiya mo kaya kami bilang pangako ng alangang gambye. Sa upan na kaya sayang sanang painturo, king kaya kaming kaligtasan. Iti aduan may ikapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayongan. At kaya ka, antimuri. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyo na ningig pa ang po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Kaya katamong misa, midaon umetamong manahimik at makiramdam. Salamat, King Diyos.